Tauni-ini ya Kericho, makiria ma nurses 100 marurungana kuma mathibitari-ini nene ya Kericho o nginyagia wabici-ini cia county makienda kung'ethanira na governor uria utauma wabici-ini ihinda-ini riu. So right now they are busy politicking and Kenyans are dying. Nakuo tauni-ini ya Eldoret, nurses kuma Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet na Trans Nzoia ni makuire ifandiko cia kumenereria ruhonge rwa SRC makiuga ni ruregete kuhe nurses nyongerera mishahara-ini yao. Tumelia ya kutosha na tumesema ya kwamba kama wewe ndio umekuwa stumbling block, ona vile wa Kenya wanakufa, ona vile watu wengi wanateseka. Notaguo maundu ma guikaire mwena wa Mombasa, nurses makiuria President Uhuru Kenyatta kwamba kurugamia kampeni ciake na kumahe giikaro gia kwaraniria. Kindly take a break, even a minute, and talk about the nurses strike. It will help a lot. You are the father of this nation. Kaunti-ini ya Nakuru, nurses makiria ma 1,200 aria mari rungu rwa kiama kia nurses KNUN ni marugamitie mihango ya urigitani thibitarĩ-ini cia muingi. Icigo-ini ici ciothe, nurses mehitite matigucoka mathibitari-ini o nginya wendi wao uhinge thengia ya Akenya gukorwo makihotomio ni ndwari micii-ini. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.